Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi inkosi yomgwaqo sikuphi ke la isezululand la uphongolo uward 11 isesigungwini isigodi la ekhaya kukwamathe yabona basi la ekhaya lo muzi lo bala ilendlu nale kuhlala abantu abangaki abawu11 kusho ukuthi ke uyedwa ohlala kule ubhuti nje osekhulile ohlala la ake sambe nawe ke ngiyokukhombisa le okuhlala khona laba abanye abantu abawu10 asam ungilandele nje ungasali kwasho umuntu ehamba nehlahla asingene la ekhaya masingena la masingeneke la yabona ke la mawuqala ungena into enzeka la ukhona olala la oyedwa ukhona oyedwa umfana olala la uyedwa umfana olala la umfana olala la asingene nje khona sibuke kahle ukuthi ngempela iyona le ndawo ikahle ukuthi ngalala umuntu kunomfana olala la uzoyibonela ke ngeke ngichaze izinto eziningi ngoba sesenzela lokho phela ukuthi ukuthwebula kusiza lapho ukuthi akube kuningi osukuzokwenza angithi usuyabonga ukuthi ke sithe lapha ngaphandle uyedwa olala khona owesibili ke olala la asiboneke laba abawu9 ukuthi balala lapha la sibe la bona la kulala abantu abawu9 le ndawo nje kulala abantu abawu9 kunobaba kunomama kunondodakazi onezingane naye onengane nayo enengane bonke ke babuthana la kusho ukuthi ke ubaba uma uthi ubaba nomama bala undodakazi uzoba la nengane yakhe lenengane nezingane bese ke abanye ke bese begcwala la bese ke uyabona nje usizi yabona makuthi usizi lumilodo ngone batshalile nazipina kutshali wena ekhaya manje nje usizi lumilodo sokushuna into enjengane usizi malumilodo usizi lumilodo angithi yabo ukuthi oyirice kwakuyirice nezitsha phakathi usizi nje lumilodwa nensipho angithi yabo nje kuhlala konke ndawonye usizi lumilodwa luyimele nje awu kunezingane la ekhaya kunezingane okufanele ukuthi engabe ziyadla ziyapheka ngcono ke la kuphekiwe la ekhaya beef papa phekiwe ungcono ayiphekiwe kuzohlangana enye into ke khona la ekhaya baba uyayihola igrant uyayihola bese kuthi umama into eyenzekile iID yakhe ipass lakhe oka1955 kodwa lathi malibuya esenza iID yavela yamhlaba ku1966 ukuthi oka1955 uzoprova kanjani ingane yakhe ina 47 kusho ukuthi ke uyizale ngo1970 imental yami ibuye ihambe kodwa ke kusho ukuthi ukusuka lapho izale mawukuthi leli pass elisha ka1966 liqinisile kusho ukuthi lengane wayizale na10 okuyinto ke ecishe ibe no impossible ukuthi ingenzeka kusho ukuthi kufanele ukuthi alungiselwe iID yakhe ibuye neminyaka yakhe ngoba angazi ukuthi inkulumo ethi nakhona mabephantsha lapha kuyavela ukuthi yena ka1955 le ID yambuyisela no1966 so yilokho ke okube icindezele kakhulu kodwa ke okwamanje ake sivale singene ku part 2
wakhona la ekhaya okuyiwona wona ngempela obusilethela. Kodwa sicela kakhulu, sicela nje umxhaso bakithi kuqala nje, umxhaso. Uhulumeni siyacela, Department of Human Settlement, umasipala siyacela, abantu abangalekelela siyacela kakhulu. Usizi lumi lodwa. Ilokho ake sivale bese sivula page 2.